إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبدأكم ما النبي صلى الله عليه وسلم قارهم واردين أسوا ذكرتك دعاتك مي مجلسك ميدو أقول منا كيغا ميوا ذكرك ركوغا أنير كينجه ذكر أدي ما النبي صلى الله عليه وسلم قارهم ركوغا نماذج ركوغا أننجه ميها إن ركوغا كيانه إتك ذكرتك صح مغون وارد وگين أسوي أدي أقول من كتيرين إمّجين ميهم فرتوانه ذكر سبحان ربي العظيم مي ركوغا وگين أقول من كتيرين جين ميهم كيا ذكرو أدي منوم بس إتك باورو ذكرتك إكريفان كيارهم وارد وگين أسوي أدي سبحان ربي العظيم ميگه معنی كي ميلا حدوا بڑو كربي مين الله گه ماتوري رب گه مستاهرون تکماي على اقرار وني اين حدوا بڑو كربي ربكي ماتوري ربك كما ادي اله امها وني صفتكم بريه وديگم واكمن اين اقرار ميوني اين ميبونني سبحان ربي العظيم. ادي مذكر من النبي صلى الله عليه وسلم گه گبان رواق ربا فاني متنقل كفاواني اكدك فانو گه ما صحابيكم غوا حذيفه رضي الله عنه امام مسلم اكدك فانو گه صحيح غا مي ذكر جنوا فاوي حذيفه رضي الله عنه بدالوني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله تمنى ما النبي صلى الله عليه وسلم اكيغا اريغا نماز كربيمه اد دم نماز كربيكم گواه كم ينني غرفان ودالوني فافتتح البقره ما النبي صلى الله عليه وسلم فتوي سوره البقره اني فقلت يركع عند المية تمنى عمل نفس بنوني اكلك فانو ستيك وركن آية كيوا ودالو مفو ركوع دانه එහෙන්නම ස්කන්ත වෙගෙන්දී එහෙන් ගොතක එකලෙක ෆානු සතේක වරකන් ආයේ කියවා විදාලුම ෆෝගස් කුරියෙක් ගෙන්දෙවි දෙන් හුදේෆා රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි තිමන් කලෙක ෆාන් හීෆුල් කුරවීමේ සූරතුල් බකරා නිම්මාලුම ෆෝ එකලෙක ෆාන් රුකුව වඩා ගන්නවන කම එහෙන්නම එගොතක නූ කන්තත් වෙගෙන්දීයි එකලෙක ෆාන් විදාලවනි හුදේෆා රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි බකරා සූරෙන් නිම්මම ෆෝ මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ثم افتتح النساء එකලෙෆා නිසා සූරේ පෙට්ටවියේ ආල ඉම්රාන් එන්නෝ තර්තිබ මුස්හෆ් के तरतीब මියන්නනි බකරා ආල ඉම්රාන් නිසා එන්නස් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිෆෙට්ටවි සූරතුන් නිසා බකරා එෆෝගා එෆෝ සූරතුන් නිසා නිම්මාලම ෆෝ දෙන් එකලෙෆානු මිෆෙට්ටවි ආල ඉම්රාන් සූරේ මිෆෙට්ටවි එෆෝ ආල ඉම්රාන් සූරේ නිම්මාලම ෆෝ එකරේෆාන රුකුව වඩාගෙන්නේවි එෆෝ හුදේෆා රදියල්ලාහු අන්හු විදාලෝනි මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم එකරේෆාන රුකුව කරවා මිගොත විදාලුවේ سبحان ربي العظيم මිගොත එකරේෆාන විදාලුවේ ඉමාම් මුස්ලිම් එකරේෆාන ග සහීහ් ග ගන්නවා ෆවා හදීස් බස්වලේ මේ හදීස් බස්වලුන් අලගමෙන් නේගෙන් දෙනි سبحان ربي العظيم මේ රුකුව ග ඔන්න මීහා ඒනේ කීදානේ الذكر كما أما يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ميقول بس ركوعا ونميها كيوما واردكين يسوي أده عائشة رضي الله عنها بدالوني أده كوني مي ذكر كمانه كي سبحانك إبه إله كهستاهر وانت كماي وبحمدك أده إمها حمد لبي وديك مني إبه إله شيء
la ilaha illa anta ibe ilahu fiwa haqqugen algon kureve ehen farate nuwe ade Aisha radhiyallahu anha kiban imam muslim genna fa hadith wasfule ade Aisha radhiyallahu anha vidalwani ereyaki ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ekamanage gekoluga re kuravva rekama ehennames regalum bayegga ekamanaya ma nabiy sallallahu alaihi wasallam kotri koluga ege infini wada nugennomu ekamana nukme wada genne ekamana hiful kurevi ekalege faano amiyam kamalun kure geka wada genne kama efa ekamana nukme wada gen rasulullah sallallahu alaihi wasallam peni wada gennawa to masake kurma fo emburi wada gennawani ge kola wada gennawa idaga hinduga ekamana idalwani ma nabiy sallallahu alaihi wasallam rukuga nuata sajdaga ogen kiyati timan akkamana ado seyime mi dhikr subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta imam muslim riwaya korba fa hadise em algonam ne megen dei subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta mi dhikr was algonam ne kidana kan kurin algonam mi dhikr kuri subhana rabbil azim em de dhikre mi ha saba mi algonam ne megen dei ruku gonne mi ha kidana kama ad hame gota subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh miwes rukuga onne miha kidane zikre ade mi zikurga mi ennani aluga ve raskalange emmeha unisifatakum miyala ilahu bariya kurabame rabbul malaikati war ruh ekalange rabbul malaikati malaikatun geveri ilahe adi war ruh jibril gefanu geveri ilahe miwes algomenne kidane ذكره هما عائشة رضي الله عنها كبام مي ذكره إمام مسلم كريم فانك صحيح جا جنة وافه هما مي تين ذكره مي دياي هم يقطع منهم بس ذكر تنجي بهوري ما النبي صلى الله عليه وسلم كي أريهم ركوعا أن ميها كيام وارد كين أسهوري ذكرتا إيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مي بس هما ثابت كين أسوا ذكره ركوعا أن ميها كيام هذا سؤالك أقول منا ركوعا أن يرجع مين كون ذكرتو كياني نوتا مهوريها ذكر تكبس أقول منا ركوعا ويجين كيدانتو هذا دعاء الاستفتاح نوتا هشام بنو مفهو كيا دعاء أقول منا إنجين غسي إيه دعاء تو قترين إيه دعاء كيون شرو ويجين بني وجهت ويا وجهت إهن دعاء كم وجهيا إهن دعاء الله أكبر كبيرا كم وجهيا الله أكبر كبيرا إيه دعاء كيوما مينني إن بس علم المدال وني ركوعا ويجين كياميها إني مهوريها دعاء تك جمع كرويدان كما معنى كي ركوعا ويجين إن سبحان ربي العظيم كيافا سبوح قدوس رب الملائكة والروح كيدان أدي إنهم بس وارد جين أسوري ذكرته ركوعا ونميها كيدان كما علم وريم بدال وني ade ruku'a ki namaz ke rukun taw ke teren rukune Allah taala ruku kurma amur kurwa fawe eve Allah taala kirat Qur'an ga wahi kurwane wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in tabamihun namaz qa'im kurashe adi tabamihun zakat deshe efu wahi kurwane warka'u ma'ar raki'in adi ruku' kurami unnaki ga tabamihun ruku kurashe namaaz ge wahaka emme furtama gennawafa den ege fahum ruku' ge wahaka gennawamun ilmen vidalwani ein deha koddeni ruku' ki namaaz ge rukun taw teren emme muhim rukun taw teren rukun ekama adi sehen ayatega ekalang wahi gorwane ya ayyuhalladhina amanu iman vejje mistakunne irka'u wasjudu tabamihun ruku' ko sajda kurashe wa'budu rabbakum tabamihun geveri rabb tabamihun alukan kurashe وفعلوا الخير لعلكم تفلحون تبامهم هيو كان تتقراش اي تبامهم دين ونصيب لمتك مياتك الله تعالى ايمان بميهن مخاطبكم مي امرك ربني ابامهم دنيا اخرتك كامياب وانا كان تتك كرمتك ايغترين الله تعالى منو بني ركوع كرم مين ايغندني ركوع كرمكي الله تعالى حضرتك من الكم adi hame gota ehin ayatega Allah taala wani abajje weringe sifatu ge teren sife
ei ruku nukurmaki ebamihunge sifatawge tereng sifa ekkama wahi kurababa Allah taala wahi kurawani wa idha qila lahum ruk'u la yarka'un ebamihunna ruku kurashe bunawjikam gawanama ebamihun ruku'a nukure ema ruku'a nukura mihunki ei abad jeverin kama Allah taala mi ayatuga mi sifa kurabani ema lobetakhun algormenna mi ayatakum mi ayyen jei ruku'u kurmaki Allah taala ge hadrat ga lobwetikam bodwegemba alukam ekkama adi mi namaduge rukun tawge tereng rukun ekkama adi namaduge ruku'u ga kurang asawa mi zikur tawge megadu dekamakan adi alwalabani subhana rabbil azim kam gawina mes subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh kam gawina mes note enun zikur taw kam gawina mes mi zikur tawga mi balalani megadu dekamaka furtamakaki Allah taala hustahirun takurun Allah taala hustahirun takurun devanakamaki Allah taala mativer kurun mi dekantattoge macca rukuga onna miha mi kura dua mi dhikru tan himili kawane ade subhanallah nuta Allah taala hustahirun takurmaki subhanallah nuta tasbihaki umaki emmeha abu sifataka uni sifatakum Allah taala bariya wadigamwa kaman ala i'tirafum emmeha uni sifatakum Allah taala bariya wadigamwa kaman ala i'tirafum adi emmeha rivati sifafulta ekalangeya libodigamwa kaman alawa i'tiraf ay subhanallah nuta Allah taala mustahirun takurme bunave bahuge muradake ade kirit qur'anuga wani kuriga ummettawge mehun yahudinna nasaran adiketta ma nabiy sallallahu alaihi wasallam rasuluka maga wadagendomun makkah ge mushrikun Allah taala nisbekko dakka fahuri uni sifatan nuata ebamihun Allah taala nisbekko dakka fahuri uni sifatuge wahakata Allah taala wani bayan kuddwa fa ei batil wahakata kama dogu wahakata kama Allah taala kirit qur'an gawani bayan kuddwa fa egotun yahudin Allah taala ya yahudinna nasaran Allah taala ya darikalaku waakama bune ebamihun hedi doguge waahaka kirit qur'anuga Allah taala wani e waahaka dhikr ko fa adi ya raddu debwa fa Allah taala kirit qur'anuga wani embe ebamihun munikama Allah taala wahi kurawani wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah yahudin bunye uzair gefanaki Allah taala ge darikalunne adi nasara bunye Isa alayhi salamake Allah taala ge darikalun nebami buni enne sallallahu taala wani ilahu ifada amaltakum bariye odigam wakan bayan koddewa fa hama egota yahudin wani Allah taala ki dahi faqir ilahikam sifakofa Allah taala kirit qur'an ga mewahaka bayan koddewa wahi korwani waqalat al yahud yadullahi maghlula yahudin bunye Allah taala ga eppulwani bandu kuravigenne ebami mu'minani Allah taala ki dahi ilahikama subhanallah Allah taala bariya odigembe mifada bastawum ehme atega ebami mibunani ebami hunnaki mustadin kama Allah taala ki faqir ilahikama ebami humbuni Allah taala hi kurwani ebaha inna Allah faqirun wa nahnu aghniya ebami humbunye amagashwarun Allah taala ki faqir ilahike adi mustadinnaki aharmenne emihum mibunani ebami hunnaki mustadin kama adi Allah taala i faqir ilahikama e ilahukama ebami hunna beenu jehgem bani enem Allah taala wani ebami hunge bastaka raddu devwa ebami hunna Allah taala mifada uni bastakum uni sifatakum bariye wadigam wakan kirat qur'anuga bayan koddewa fa hame gota me nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale gfaanuge qawmuge mistakunna mushrikunna deena goalam fettumu mushrikun getereng mushrikun mebunamun diyei Allah taala anhen darin waakam ebami nisbe kuram diyei ebami hunnaki ebami hun hudu amilla anhen dari libijjekam ga waanama ekama nafrat kura bay ebami hun bunamun diyei malaikatun naki Allah taala ge anhen darin kama Allah taala miwah ka bayan kurba wahi kurwani fastaftihim ali rabbika albanatu wa lahumul banun kala gfana bamihunna suwal kurvashe ebamihunna firihin darin befa Allah taala anhen darin bani heye Allah taala kama inkar kurvani
efa Allah taala hi kurabani am khalaqna al malaikata inathan wa hum shahidun himan ilahu malaikatun anhenun kamga khalqu kurabbi rabamihun etaga hadirwe balanti bi heyye subhanallah Allah taala hustahirun tawdigambe mifada emmeha sifatakun emalabetakum algodmen rukuga onne hinduga algodmen subhana rabbil azim mikiya hinduga algodmenge hittaka gennambi mifada kantatta Allah taala mifada uni sifatakun bariya odigem wakan Allah taala ebamihun dakkafa hori mifada wahakatakun hustahirun tawegem wakan algodmenge himmacha gennambi rukuga wagen algodmen mizikur kiyaruga lebetakum algodmen muslimunge jamaatuge teregavis itameki jahilkum ge sawabun bayim mihum bani Allah taala ebamihun neegum ge sawabun ayb basta uni sifata raddu koffa nuata uni basta bunayfa ade sunni jamaatuge ilmirim vidalwani Allah taala haqiqatu gavis ehin evves makhluqegge sifataka wattaru nuwagota Allah taala haqiqi sifatake vakama migotun Allah taala haqiqi appule vakama tampule vakama moonfule wajhufule vakan ebamihun qabul kure adi mi sifatake ki evves makhluqegge sifaya watturegen va sifa nunkama ebe kalmi dalwani enmes muslimunge terem bayako mibunani Allah taala ge mi sifatake ki insanunge sifafada watturegen va sifatake kama bamihun neegemuge terega bamihun Allah taala ya uni basta miraddu korani Allah taala mifada mihun raddu devva Allah taala wahi kurawani laysa kamithlihi shay Allah taala ifadagen va hama ekacche visnuwe Allah taala watturegen va hama evvesetchenwe evves makhluqage sifataka Allah taala ge sifafultaka watturegen nuwan ei sunna jamaatige aqidayake ade rukuga mikiya mi zikurtawga devana beki mi zikurtawge magad waakadeke devana beki Allah taala mativeri kurum eme ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi rabb azza wa jalla fa rukuga tabamihum Allah taala mativeri kurahushkame tabamihum Allah taala mativeri kurahushkame efo algodmenna mi ungonna devani rukuga kiyam waridin asawa zikrta subhana rabbil azim kam gawinames adi enun zikrta kam gawinames ema rukuga Allah taala matiwar kurave zikre waridin asawa alukame adi ehembe Allah taala tasbih kiyum no subhanallah kiyum mi Allah taala mi zikrun Allah taala matiwar kurave tive kit man nabiy sallallahu alaihi wasallam wani Allah taala mativeri kurave thive ware me bodu ajire mi zikra waakan bayan ko devwafa kalifan hadith bas fule gave kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fi al-mizan habibatani lir-rahman de kalime gewahaka ekalifan dalwani ei dumacha faseha mizanuga baru rahman wanta ilahuge hadratuga lobetikam bodogam va de kalime ei subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim mi zikr waredigam misani Allah taala mativer kurma ei ilahuge ustahirwantakama em algoda menne megene Allah taala mativer kurma Allah taala ustahirwantakurma ki ei edukurege sababum bodwegam va dharmaya sawab Allah taala kan alwa fawa alukamekkama nota zikrekkan algonne megen deni adike tolobetakhun udutaka bin heddumuga adi edemeduga waha takej heddumuga visna fikur kurabeka Allah taala ge mativerikamuge dalil take libigembe en Allah taala kirtu qur'an ga wahi kurawani inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab hamakashwarun uda bin heddumugayya adi reya dualu badal kurabumuga visna fikur kurabekan Allah taala ge mativerikamuge dalil takevve Allah taala ge mativerikamuge dalil take visna fikur kurabekavve me bodu ufaddawa bim faturwa adi uda bima midemedugawa algomenna mifenneha emmeha takeje heddumuga Allah taala ge mativerikan algomenna egendeni if Allah taala wahi korwani alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
subhanak bamihum bunane bamihum Allah taala ge zikru qur'ane kolatti be halugayya ishidegen tibe halugayya adi oshowegen tibe halugaus bamihum Allah taala ge zikru qur'ane adi bamihum uda bima mi hettevi mi tagacca visna fikur ingane adi bamihum bunane rabbana ma khalaqta hadha batila ibe ilahu mitake ufadda fani batil gotuge nune subhanak adi ibe ilahu ustahiru anta kamae Allah taala matiyari mikunani bamihunna mitakecca visnalun abenge Allah taala ge mativeri kan bamihunna visnigen ebade nabitakun haqiqatuga Allah taala mativeri kura mi hekam gawanama ena Allah taala ge shari'a mativeri qur'an enage emme ha echcheka wani shari'a e shari'a emme mativeri echchekam ga ena balana ilmeri midal wani Allah taala mativeri nukurmge alamat takeve miyako Allah taala ena haqiqi gotuga mativeri kuranje gotuga Allah taala mativeri nukura kam gawanama ekam alamat takeve ege teregin alamataki ena faafatakan aragatum Allah taala haram kurabba fawa bodati faafatakan aragandakam gawanama enge geni haqiqi gotuga enage hituga Allah taala mativeri kuranje gota mativeri nukureve kama enve بشر بن الحارث رحمه الله تعالى بدالوني لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوا الله ميستكون الله تعالى ما تبير كما مجلسنا فكر كفكم غاوانا بامهم الله تعالى فافا نقران نور دينه معلوم من فافة بدوي وركا اينك هيتوغا الله تعالى ما تبير كم ونيواني الله تعالى حرام كر بكنتت ولا جوا كلما زنا كرما وكن كرما ما بفن احسان تر نوما mifada kantata araganakam gawana ei alamate enage hituga Allah taala ge mativerikan madukum ge alamate adi hame gote ilmeri midalwani Allah taala amur kurabba fawa kantattaka namaz kurma roza hifuma hajjuma adi membe fana ihsan teruma awatterina rangala kame hituma mifada kantata ena farwa kuda kurakam gawana islam deen ge asawa amur fultaka Allah taala amur kurabba fawa amur fultaka ena farwa kuda kurakam gawanama enage hituga ei Allah taala ge mativerikan netumuge alamateke ei hame gota lobetahun bi ramadan mahaki agomen dannan kirat qur'an bawala bi masar e masareka kirat qur'an bawala bi masar kirat qur'an bawala bi sawbun ramadan masma begen diei agomen terem warak gina bayaku qur'an khatim pura masareme enas ilmeri midalwani hama ekani enage hama ekani beenumaki kirat qur'an ginen kiyawalun kama hadaf kam gawana hama ekani eyamedu fikur noko kirat qur'an ge ayat taka medu fikur noko tadabbur noko hama ekani beenumaki deligonu kiyalun kama wanama eives alamateke enage hituga Allah taala ge materikan netumuge alamateke ei kirat qur'an bawalevi ege ayat kiya e amedu tadabbur ko visna fikur ko ege ayat ka amal kurumattaka hama ekani deligonu kiyala echikam ge ennu eve kirat qur'an go Allah taala wahi kurwani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati miti malaskalan kale fon ge macca bawalevi barakat rifoteke kiveto efe bawalevi liyadabbaru ayati efoduge ayat ka medu visna fikur kurumattaka visna fikur ko egawa irshadatakan amal kurumattaka hama ekani kiyala gashennu ema lobetakhun ehen ayate ka Allah taala me angawani eyamedu visna fikur nokopikam gawanama ebameunge hittavani bandu kurayegen kama ema Allah taala wahi kurawani afala tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha ebameun kirt quran tadabbur ko visna fikur nukurani eyye adikete ebameun hittava gawani talwelugenne bandu kurayegen bani kirit quran tadabbur ko visna fikur nukurakam gawanama emiunge hitta evani bandu kurayegen em algodumen hama ekeni roda mahuga kirit quran kiyawalun ekan ennun algodumen hammiyet kan jeni kirit quran ge tarjuma kirit quran ge tafsir ta me algodumen na fasih kon ebelibe algodumen ge phone ga eba genguleve algodumen ge miskitta kuga kirit quran ge tarjuma eba hori em algodumen den jehene miya ada kuran jehe hakko algodumen den jehene lobeta khun eba algodumen rukuga onne hinduga algodumen mi hadan kuran jeheni mikantatta Allah taala emmeha unisifatakun ustahirunta wodigenwa kama emmeha unisifatakun ilahu bariya wodigenwa kama
ad Allah taala ge mativerikan algudmen visna fikurko e rukuga onna halatuga algudmen migota visten jeheni mushrikunna adi kuriga ummettaga mihum Allah taala nisbekko dakkafuri wahakataki buhtan dogukama algudmen subhana rabbiyal azim mi kiya hinduga algudmen ge himmetcha gennambe erun haqiqatuga namadun ega emme muhimmu faada iman terkan ituregendani algudmen ge tenen kitam mihun to namaduga terega kiya namadu kurmaffahuga waanuwage terega hutta namadu nimigendani nuata algudmen giteren kitam mi hunnatto namaduge kiyata ketige maana engeni lebetakun algudmen kura emme muhim amalaki mi namaduga algudmen mi kiyaicheki hama ekani dulun kiyala echeka befa algudmen ege maana hitan wonna kamga wanama kon algudmen na iman kam gotun libene faada waram madwane ehme ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurabba fawani ekale fan hadith kurabba fawani innal abda la yusalli salata ma yuktab lahu minha illa ushruha ala namaz kura eruga ene e namaz libe min barake dihe ba ko febbe efo nuwa ba ko febbe ba mi honna nuwa ba ko febbe ane beka abba ko febbe migota ane beka deba ko febbe asnibe meenege sawabu univege midani enege khushuwat terikama ena e namaduge kiyata kitige murad himmecce genna waraka ema algod mi qur'an namaz emme muhimmu alukan islam deenuga rukuntaga tereng emme muhimmu alukan shahadatuge dekanim meppau emme muhimmu alukan algod mi qur'aeruga algone bege jehe hituge tereya mi maanata gennan algod men e bajehe adi khasako namaduge kiya emme hate ketige maanata ungenen e bajehe algod men muslimaka vitives ei muslimaka vitiwe deenuge eme mati ta'lim ungenen nujune kamako deenuge tereng ene alukon kurambi minbaru ene bejehe ungenen ema mita ketige maanata algod men e bejehe ungenen dua ki algod men ki mi zikurtawge maanata ungeni daskura bekamuga Allah ta'ala levun hada subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته